Ibihe byiza bino bantu banje rero sasa uyu munsi rero nkuzaniye iki? Uyu munsi mbazaniye aga challenge ndagira ngo dusangire ibitekerezo. Uyu munsi mbazaniye challenge ivuga iki sasa? Nzaniye abatoza bibihe byose muri football, hanyuma nkuzaniye n'uduhigo bagiye bakora, hanyuma mwebwe mumbwire abakishiyeho agahigo katazapfa kuvaho. Nkuzaniye witwa Carlo Ancelotti, niwe muntu wa mbere watwaye UEFA Champions League nyinshi kandi yanakinnye n'imikino myinshi ya UEFA Champions League. Sakagiye ko ari umuntu uzagakuraho. Ubundi kandi yitwa Xabi Alonso, uyu nguyu yamaze gukina imikino 51 unbeaten mu marushanwa yose adakubitwa. Witwa Xabi Alonso. Hanyuma undi yitwa Pep Guardiola, uyu nguyu ko yatwaye Premier League inshuro enye zikurikiranya. Isakagiye ko ari umuntu uzagakuraho Premier League enye zikurikiranya man. Hanyuma undi yitwa Zinedine Zidane, yatwaye Champions League eshatu zikurikiranye n'ikipe ya Real Madrid, naho muramuzi. Akagigo ke hari umuntu uzagakuraho. Ubundi nzanye yitwa Jose Maria dos Santos Felix Mourinho, umutoza w'umunya Portugal, yamaze imyaka 9 yose adatsindirwa mu rugo mu makipe yose yaranyuzemo, imyaka 9 yikurikiranye adatsindirwa mu rugo. Undi mutoza wa nyuma nkuzaniye yitwa Sir Alex Ferguson, muramuzi muri Manchester United, uyu nguyu yatwaye Premier League 13 zose. Ese utuduhigo ubona ari akaye kagoranye kuzakuraho? Tusangiye ibitekerezo muri comment, hanyuma ni uratufunga yageze udufollowing kugira ngo ibyo tukoze byose bijye bihita bikugeraho ako kanya. Jye umvaga ni Sam Kayiranga. Ciao ciao.